Kaj tebe pere, stara? Što mene pere? Kaj tebe pere? Ništa mene ne pere. Pa živimo u Hrvatskoj, to je hrvatski jezik. Ako ti se ne sviđa, odi u Indoneziju. Okej, mene samo zanimalo to, da li govoriš... Ako ti smeta Hrvatska. Ne, samo me zanimalo, da li govoriš svibanj od uvijek ili svibanj govoriš po novom? Ti si u grdnom problemu, curo. Ti još Ozbiljno, u grdnom si problemu. Nervozna si, živčana, nepristojna, neuredna. Sve. Jura, sve. Šta glumiš ti? Čekaj. Šta glumiš ti? Šta? Romano, šta glumiš koji šta je bila intervencija? Koji je intervencija? Pričaj s njom normalno. Nemoj trčat tako za njom po kući. Jedno vjerojatno je video. Snimac jedne žene. E pa dragi Fabio, nominirate tebe zato jer si toliko arogantan i bahati dječko da je to nešto prestrašno i mogu ti reći to sad direktno. I odvratan si u ponašanju, odvratan si karakterno i drago mi je da imamo takve osobine ja, ne da Bože da imam osobine kao što si ti. Da, to je moje mišljenje, oprosti. Kakve to veze ima s onim što sam ja rekao? Pa daj, hoćeš ga iz finala maknut, zato si ga nominirao, proračunat si do Iber, ajde šuti, molim te. Pa kako ti živiš u normalnom svijetu, ženo draga? Kako stižeš ti pokoran tako? Pa naravno, stari, jedem govna čovječe da bi preživio. Ali da nema jedno muško u ovoj kući, to je fascinantno. Ali bitno da imamo kući ko ono kujiš. Ajde, prestani pričati. Ono što si čula. Ajde, reci, ponovi. Ćeš mi ti govoriti o ovome, šta ću ja izaći ili ne? Naravno da hoću. Naravno da neću. Ja sam tvoju šalicu oprao bar 20 puta. Jao, jadan ne bio. Pa ko te tražio? Pa zato što ne mogu vidjeti neuredne ljude. Ja ne volim gnomove. Pa ko me pita? Ma tata ti je gnom. Ko me pita? Mama ti je gnom. Dobro, ajde. Da, ali kad bi imala šta? Ne, čekaj. Ovo je nepotrebno. Ko je smeće od žene? Dobro, Ti si smeće od čovjeka.